bi ta informacija stigla? A možda je ključ odgovora na CERN-u. 30. marta su radili taj eksperiment na CERN-u gde su naučnici imali prilike da uđu u drugu dimenziju koja je trajala nekoliko sekundi. Mnogi su doživjeli ozbiljne srčane probleme i zdravstvene. I vi ste to i rekli u emisiji, ja sam to posle istraživao. Još 3 naučnika su to potvrdili. Jedan iz Francuske, jedan iz Slovenije i jedan iz Španije. Jeste, Saša, i to nakon vaše emisije koja je bila negdje recimo u aprilu, ne mogu sad tačno da se setim. Ovo što vi sada navodite bilo je u junu, julu i avgustu ove godine. Znači, ponovili su. Kasne. Da, zakasnili. Pa, mi smo to probali da otkrijemo. Ali sad, tu je večera sa nama je jedan od, da kažemo, naših najboljih naučnika koji je bio među 10 ili koliko njih naučnika, ali vi ste spašavali u Africi neke... A mi sad pričamo o nečemu drugomu, a to je u pitanju kako je moguće da pronalaze tamo potpuno neka druga bića s nekim drugim DNK, sa virusima i bakterijama koji uopšte ne odgovaraju onome što mi imamo na ostatku planete. Možda je tu ključ, pa se krije zapravo istina od svih nas. Kako smo mi zapravo ovde došli i ko smo mi? Zaista najmisteriozniji kontinent